wena uyathanda ukusilandela lapho siyakhona uma qaluthenge isibili Inkosi enkulu nyazi lezulu uNkulunkulu wangempela. Nkosi yamakhosi ngicela ungena kuline nje njengoba uNkulunkulu wami eseshilo. Kwenzeka ngelinye ilanga lapha ekhaya ePhakameni ubaba omkhulu eyisebenzela nje namajuba akhe niyawazi amajuba kababa omkhulu ePhakameni agcine sezikulungwane. Kwase phambi komfana ngeshwa angimazi ngokwabani wayihamba nezinja inja yasibamba ngikhuluma ngoShembe wangakithi njalo angikhulumi ngwangakini no khuluma ngwangakithi inja yasibamba ijuba likababa omkhulu kwase kuthi phipha ubaba omkhulu wambamba nomfana wathi uyayibona inja wase yaphuma uShembe kwase kusala baba omkhulu yedwa sekusala ke manje indoda yabaShembe waphuma uShembe wahamba wezwa ukuthi usephumile uShembe lo amthatha phezulu kwentaba enhlangazi kodwa ukuthi ushone ePhakamasi waphuthuma wayabona nomfana wakhe wakhipha ishumi ngaleso sikhathi kwaku 1000 rand noma 2000 ngathi nje kwaku 2000 wanikeza lo mfana wathi ngiyaxolisa mfana wami angivumelekile ukubamba umuntu angivumelekile ukwenza into engenzile ngenze uqasi ngicela ungithelele mfana wami angazi lo mfana waphendula wathi emva kokuba eyifuna ingilozi baba omkhulu engayitholi wayibona ihambile yabheka le yawela uthukela wakibela isitimela bazama ukuyilandela ngoba bayazana uthe sempangeni laselithi uma uhamba ngesitimela Shembe ngeke uyithole kodwa mawehla manje esitimeleni unqamlela ihambela yona wayihamba emkhondweni wayo wayesehla esitimeleni ehamba enqamola eSkhumbuzweni lesiya okuthiwa ihluhlwe eGembisi efana namhlanje esisuka phansi ehluhlwe sofika phezulu eLundi ehamba eSkhumbuzweni kunamabhubesi eSkhumbuzweni kunobhejana eSkhumbuzweni kunemkhombe eSkhumbuzweni kuneyinyathi lezi ezihamba odwa ezingafuni esithunzi samuntu inyathi nje iyindoda siyehlulwe ngabafana ngoba utsithi izulu ayikho inyathi yaphika nethole sihlulwe ngamathola ayikhipha kwezinye inyathi ilwa nanoma yini ebona phambi kwayo kuneyimamba kuneyindlondlo zeze endleleni zonke lezilwane zafike zahalalisa zathi ingcwele elahlekile umuntu engekho umuntu lo mfuna kodwa waye ingcwele khona lapho ngoba ubungcwele buuye kwakuphume nje umngani wakhe kodwa ubungcwele buyena lapha khona yonke into ingcwele wadabula eSkhumbuzweni wahamba waphuma ngapha ngenhla lesiqiwo ngenhla kwakaHlabisa wathi mayiphuma eSkhumbuzweni ekhuphuka wakhuphukela kithi angithi Yesu wakhuphukela kithi
kwaMpondo kwakuwumuzi kaMgamulelo bisho ukuthi kwaMpondo kunomunye wasebungwini esakhuphuka ezansi zambona izalukwazi ezingogulu ukuthi akusiyeni umuntu ophambi ngezansi uNkulunkulu kanti nazo umuntu ozivula amehlo yile ngilozi ila ekhaya ingene yahlala la ekhaya yahlala endlini okuhlala kuyamajoka abantu baMandela basazi namajoka lothi yindlela okuhlala khona amajoka nezitrombo nezintambo lapho kuhlala khona zonke into zokulima yangena khona yahlala ngoba naye wayekwejwayele lokho ukuthatha nenqolobane nje ayezinto yangena yahlala uthe mayihalalisa lezalukwazi zenta zimhlangabeza yena wabheka emuva wasiyayibona ukuthi awunansi ya wasethi bantu bami lo muntu engimfunayo nangu la ekhaya ngisangeni la ekhaya cela ukwakha la ngaphandle ngimncenge cela ukwakha lapha ngaphandle ngimncenge ngoba mangingena ngazi ukuthi ngiyangena phume ufuna ukumncenga nje sahle lapha endlini size sizwane wakhe ngaphandle babamkhulu Dokotonyana lakhe kodwa kwangesithi Dokotonyana kwakuyinto enkulu yasezulwini wahlala wamncenga lo yamuntu batholana ukuthi bathona kanjani ke kamasi kodwa batholana wathi mase betholene waseyangena ekhaya wathi ngiyabonga abantu abami nangu lo muntu sesitholene manje inkomo ahlatshiswa yona lapho ubaba omkhulu kwaba uhlala ebudeni maziyo nonke ewumfana omncane eniswa ngaye kwaba uhlala ebudeni eyesibili inkomo kwaba ukhuthazile khona uanti obeletha amalambu kusukela ubaba omkhulu ugcine enyangeni yezulu ukuletha amalambu wayesheba mdala yasithanda ukuhamba kancane ingqondo umukiswe yuthingo inkosi yamakhosi iseDanawozi neyinkomo ezihlanu ithole zayihanyiswe yini ithole eziwu4 nenkunzi ka5 ngaye ngawumbeka ekhaya lapha yakwa uDabhasi lapha basebakhe khona laba bakwaNtombela ngoba thina babamkhulu wasuka lapha waya emgejeni njengomuntu owayefunde eqala babamkhulu wayefunde eqala ukudubula wayaziwa ukushayina ngenhlamvu ayikho inhlamvu yakhe neyodwa eyake yashaya phansi yonke yayihamba nomuntu wehla-ke wayobhasobha inkosi yasemjejeni ugama lalo Msushwana wathiwa hayi hamba Jebhidi kwakunjebhidi igama lakhe ayikho inyamazane eyayimshiya wayekwazi ukugijima abambe inyamazane ngejubane ayikhona lensizwa wayabe kuyobheka uMsushwana wazalo babe sebazalele ezweni lasemjejeni umkabule wakhala abafazi abayishumi kodwa kulabo bafazi akatholanga ngisho yedwa nje umntwana ngisho wentombazana wedlula babamkhulu nanti unwele uyalibona emakhosini khona umuntu okuthiwa yunwele ulapha emkhosini mbili khona sekuphambukeni lapha ya apho kidwa khona phambili lapha ya ababehamba naye bathi wedlula lapho wafuka donsa unwele lwakhe walibeka phansi kwamila lesa sihlahla thina sithi umbambangwe ngoba akho silwane singena phakathi kwesihlahla abanye bathi futhi ukhovothi sinemagama amabili umbambangwe ukhovothi yunwele lesithathu lwamila lanwele wafika emakhosini futhi wabeka lo lanwele lamila nayo yatholakala kithi ingilosi kuba siyakwazi ukuyiphatha ngabe siyiphatha kahle